Kaseng Hima Sutanga Youth Federation kalakano baka company Cosmos Cement Limited kalapanjat yaki khalau ki betap aka ilaka Sutanga daka baklong yaki syap ki mau. Abakran syakila patai kubor mendaka shipau tarik jeliu aja apusau u presiden Kaseng uba nang baha nong tudu ula keno baka jingpom pathar baka jingklong syap jubor ka company Cosmos Cement Limited kalakta yaki luum kiwa. Patkum gajing ilaka kalapenlong yaka dorbar aka shipau tarik rempang arja apusau mi ya ka hukum ban pen sange no handai kinong penyat ka company ki kram sngap bat kirayat bat pen tre jubor ya ka kam ula karpat ya ki bor badai khmi baken pet bha namar kala ban kta ya ka shongsuk shongsan bat ula khat laweru ya ki khun ki hajar ka ilaka bakin ya trelang ngaku presiden jangka Hima Sutanga Youth Federation HSYF ngadal ngakwa ban penpau ila ka jong ka jingsno te bat ngada bu ka jingsno si ka khrau spun ngamar ka jingchak penjot jong ki khrau bab jong ka ilka Sutanga te ka pom pathare di ding se bat ka bakhlong chiap khlong khandeu da ka we na ki company balatik karteng kum ka Cosmos Cement Limited te haga chile bakane nagaliang jong ka ilka Sutanga kala chimkia ya kane kam kala pelong ya ka dorbar haga chipeu kuri benai Februari sinam arjara usau bat da ko ka jimut ka dorbar kala rai ban pen sange no ya kane ka jimpun trai biai apo put sam jong ka ilka Sutanga henry ka basnosi kolong ba kini kinong punya jom kanega company ki klam sma pe ye bat ka jing pentrai kadang yai baik ya nanti na kawai kisni cha kawai kisni bat ha ka jing ye bat kanega kam ngaku presiden jom ka HSYF ubodon ka jing kikre na ka banta ka yap im jom ka ilka ngam kan sri ban mi chikmat ban ra ila ka jong sri na ka banda ban yada ya ka ilaka na ka chima khrab bat nganku ka chimaham ka batunge ya kino punya jong ka company Cosmos bakin sangai no mardor ya ka jiputre jongki apo ka ilaka Sutanga bat kane ka chule bor ka jing penjot iri klau ki tebab jong ka ilaka kamput tangkane ka don chiki benta jong ka umthe umkbo tongsku umsngat bat kumda dar ibung imla bat itu ka jing kom pathari di ding keset ka bamla subania matai nama kata makarpat iki bor badekmi bikin snauha bani peklam ya naga benta ka bahaga biat jom ka imlan salam nama kane haga jisneu jonga kala pankta ya da chongsuk chongsan nama kata ngapu wen no yalam ngapu ba an chimye ka ain hala ka jong kiti ba ngakhot ngover ya kun jong ka ilka tanthe ba chinra makin sino ha bani snok tilang na ka benta ka kam ha kamya jong ka ilka aku ni jaka ka de ka jaka jong ka ilka ka jaka ka ba ka ilka ka la bu na du dipor bamunsuar na ka benta kam jong ka ilka don ki paret bariam ha ka jaka don ki ba regionally iba kunta ka ang narumun ka ilaka kala dekham henry kine ginong punya ki trejuar na kadawai ngam tip ya kata tangga ka ilaka kala dekham dati pahana maro nisim tang ya ka we ka jimu be ka ilaka kala dekham tangga hadin mala dekham ini di company kita ya tre tangga ngam dati pahana don jimu banchna daga kurine ka shukrong yo to mo chun ra e kuntore tama
Naong ba kani ka ilakahi kala de pensengen. Ya kani ka ilaka kan kala ban tip benia ya kata nanti kan tip benia. Bagi trade kata lo BPN ya, trade apa kan kes ini. Ya kata ka ilaka kadang ya khot kadang ya weri ki kun jong ilaka la kali ka ilaka kadang percang ni banyak banyak penharuan Kan ko kajing he juga ne ga Jakarta kebagan ne ga Cosmos Company kana. kajing he ngula ban yo daga betikran Nama lantas. suantat kajing he kalau arba kilometer sabar Kalau kena jadi TBI kan pak anu kerja kerja sebagai district council, kuno kan pak kerja kerja sebagai district council. oh ya gane ngam patip namar kinong kam joga ilaka kila ya le kuno tu tambangan kita ni kene do ini kumbang omne ka ilaka kala de pensionai kala belum ya kadaba kala de pensionai dago be jimut kala private pensionai ya to kam tamba kitu di nombor yakin pensionai hadu mentah